jitihada kubwa, ibada na sala, lazima ufike. Kutiwa nguvu, jitihada kubwa, ibada na sala, lazima ufike mbinguni kwa Mungu, kwa Baba yetu, unapendeza makao tele, viumbe wengi watakatifu wako mbinguni kwa Baba yetu, unapendeza makao tele, viumbe wengi watakatifu wako mbinguni. kutoka dhambi, na familia yake wapone moto, wepushwe ghadhabu, mkewe Lutu kaipenda Sodoma, anasonga kuitazama kawaji wetu, kafia dhambi, alipewa neema ya kutoka Sodoma, kutoka dhambi, na familia yake wapone moto, wepushwe ghadhabu, mkewe Lutu kaipenda Sodoma, anasonga kuitazama kawaji wetu, kafia dhambini, inasikitisha kufia dhambini kwa Baba yetu, unapendeza makao tele, viumbe wengi watakatifu wako mbinguni kwa Baba yetu, unapendeza makao tele, viumbe wengi watakatifu wako mbinguni. tusonge mbele, Tukianza kulima asigeuke nyuma, tubebe msalaba, tukiwa safarini tukaze mwendo, ikiwa wasafiri tusiolele mama tujitie nguvu, tujifunge Bwana Yesu mkono, anatuasa tusigeuke nyuma, tusonge mbele, tukianza kulima asigeuke nyuma, tubebe msalaba, tukiwa safarini tukaze mwendo, ikiwa wasafiri tusiolele mama tujitie nguvu, tujifunge mkanda ule wa imani kwa Yesu Kristo. mbinguni kwa Baba yetu, unapendeza makao tele, viumbe wengi watakatifu wako mbinguni kwa Baba yetu, unapendeza makao tele, viumbe wengi watakatifu wako mbinguni. Waraka Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya 14. Waraka Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya 14.